نتعلم العربية ترى belajar bahasa Arab بحب وفرح كثير dengan semangat dan gembira. Kullu yawmin nuraddiduha, kita ulangi setiap hari. Fil madrasati ma'a sahbi, di sekolah bersama kawan. La 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 la, الملابس pakaian. Nilbas kulli yawmin, setiap pagi kami bersedia. Thawban jamilan, pakai pakaian dengan ceria. An-nadharatu dal-mu'tam, mata pun dipakai. Al-qamis baju kemeja, al-pantalus luar panjang, al-hizam tali pinggang, al-fustana gaun, al-hiba'ah kasut, al-jurab stokin, al-mandil sapu tangan, al-khimaru tudung. La 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 la, seronoknya warna-warna ceria di dunia. Mari hafal dalam bahasa Arab, satu persatu mudah ditangkap. Al-abyadu putih, al-ahmaru merah, al-akhbaru hijau, al-azraqu biru, al-aswad hitam, al-asfaru kuning, al-banafsaji ungu, al-bunyi coklat, al-wardi merah jambu, al-ramadi kelabu, البرتقالي jingga. La 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 la, zaman masa dan hari, 7 hari seminggu. Mari hafal hari ke hari supaya mudah bila mengaji. Al-yawma, hari ini, ghadan esok, menanti sabah, waktu pagi, al-dhuhr tengah hari, al-masa waktu petang, al-ahad hari ahad, al-thayni hari isnin, al-thulatha hari selasa, rabi'a hari rabu, khamisu hari khamis, al-jumu'ah hari jumat, as-sabt hari sabtu. La 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 la, nata'allamu al-arabiyya, mari belajar bahasa Arab bihubbi wa farahin kathirin, dengan semangat dan gembira. Kullu yawmin nuraddiduha, kita ulangi setiap hari. Fil madrasati ma'a sahbi, di sekolah bersama kawan. La 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 la, al-af'al kata kerja, semua perbuatan diketahui. Dalam bahasa Arab mari latih diri, dengan sebutan yang tepat kita belajar jadi lebih hebat. Akala yakul makan, nadhara yanzur lihat, sami'a yasma' dengar, jelas saya jelisu duduk. Masya yamshi jalan, syariba yashrab minum, dhahaba yadhhab pergi, kaba yaktubu menulis, qara'a yaqra' membaca, qama yaquma bangun. La 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 la, ad-dhamair kata ganti nama diri, mudah sahaja nak ingat nama. Kata ganti untuk semua, bahasa Arab memang menarik. Dengan kawan kita praktik, hum mereka lelaki, hunna mereka perempuan. Antum kamu semua lelaki, antunna kamu semua perempuan. La 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 la, mari kira dengan gembira, bahasa Arab memang berharga. Ashratun 10, ashrun 20, thalathun 30, arba'un 40, khamsun 50, situn 60, setu'un 70, thamanun 80, tas'unun 90, ma'a 100. La 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 la, nata'allamu al-arabiyya, mari belajar bahasa Arab bihubbi wa farahin kathirin, dengan semangat dan gembira. Kullu yawmin nuraddiduha, kita ulangi setiap hari. Fil madrasati ma'a sahbi, di sekolah bersama kawan. La 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 la.